What are your words to abantu ababukayo, abantu abalandela nina, abantu aba-inspire-kayo? Because baningi abantu ababukayo right now and bayasho ukuthi okay sebeya-understand ukuthi nasukaphi yonke lento. So nje ngiqale nje kuwena Olwethu, buka nje ikhamera bafo and ubaphe i-message Okay. esuka kuwena. Alright. Okay, i-message nje engifisa nje ukuyidlulisela abantu ukuthi siqala nje i-content yethu kwakujabulisa abantu cause ama-comments awafunda kakhulu thina siqhubeka nje i-content izisithathe sibeka la isibeke khona. So sasilwa nalento yokuthi asifuna ukuphoxa umuntu mephoxeka akube ukuthi into uyithathe wayifaka enhlizweni yakhe ngokwakhe. Umuntu nomuntu uyayazi inhliziyo yakhe ukuthi mina yami inhliziyo ihlala izinto ey'-right ayihlali udoti. So wena uma pick up izinto zasemhlabeni uyithatha uyigqokisa zona kusho ukuthi impilo yakho wena ufuna ukuyiphilisa kanzima uhlale u-adapt izinto ngendlela e-wrong. Kanti thina mase siku-social media sikhuluma ngezinto ezenzakalayo ukuthi mhlampe ngesibonelo ushiye i-bathroom yakini uyochamela ebhakedeni la siya yabo udinwe nihlanganaphi kanjalo sabe senza ividiyo sithi uyeka amadoda asebenza ufunani emadodeni angasebenzi ekhona asebenzayo. Uqhuqhuzela lo ongasebenzi ukusebenza mfethu indoda vele kufanele isebenze yabo hayi ukuthi sithi lawa hayi usithi wena ongasebenzi kusho ukuthi ubukeleka phansi. Kunezinto ekufanele uyibheke because siyazazi izinto esuke sizisho yabo. So nje i-content yethu imnandi nje kanjalo abantu bese besho ukuthi umdlalo omuhle mawuqhubeke anihlale esayidini elilodwa. Abaye bathi ngathi nihlala kakhulu kule side labesifazane ukuthi phela nasi abesilisa abesifazane nabo bayazi banezigaxa eziningi kakhulu yabo esiyibonayo phela thina ngesibabona amajidi usaflopha kangakanani phambi kwabantu besifazane ithina esibonayo ukuthi abantu besifazane benza ukuthi ngoba bakhona abantu besifazane abenza i-content abathi indoda ihlezi complain ngokuthi mase kumele ikhiphe imali izinto ezenziwa abafowethu lezi esingayiboni indoda must yabo. Athi ngizobuye ngibone Yabo so into kanjalo i-content yethu imnandi kanjalo and futhi si-right futhi naphambi kwabantu siyakwazi ukuthi sijabulisa nabantu asizisho izinto ezilumelayo cause khona lokho ukuthi kwesinye isikhathi sesiyadlala kunye sesiyadelela kokuthi kanjani suye kumdlalo.